I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikomukeleke luhlelweni lokufundwa kwencwadi yethu yemihla ngemihla lekuyi-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Lo mhla-ke ngolwesithathu futhi nge-28 enyangeni yeNkhwekhweti ku-2025. Umfundisi uthi uphelele futhi ukhulile ngalokwenele. Uphelele futhi ukhulile ngalokwenele. Livesi litfolakala kubaseKolose sahluko 4, livesi le-12 lifundzeka kanje. Ephafrasi lomunye wakini, ingceku yaKristu, uyanihambisa, unilwela ngaso sonke isikhathi emkhulekweni, kuze nime niphelele, nigcwele kuyo yonke inthando yaNkulunkulu. Umpostoli Phawula kuleli vesi lelingenhla uveta sifiso saNkulunkulu sekuthi sikhule, sifike ekuvuthweni kwakamoya. Ephafrasi, ingceku yaKristu, yathandaza yangayekeli, ithandazela emaKristu aseKolose, acela iNkosi ukuthi ibagcine baphelele futhi bagcwele enthandweni yonke yaNkulunkulu. Lo mthandazo ukhombisa umbono waNkulunkulu ngebantwana bakhe. Ufuna ukuthi sikhule, sibhadle, siphelele futhi sisimiswe ngalokuphelele enthandweni yakhe. Umfundisi uthi lamagama phelele, telos, nagcwele, leru, kulenzima asetshenziswe ngokufana futhi avama kusetshenziswa lelinye esikhundleni salelinye embhalweni kuchaza kukhula lokuphelele noma kubhadla. Achaza simo sekubhadla kamoya lapho khona umuntu aba ngumKristu lokhule waphelela. Umfundisi-ke uthi njengoba abatali basemhlabeni bakhulisa abantu babo ngelithemba lokuthi batawukhula babe ngulabadzala labanakatintfo, bakwati kwenta umehluko emangweni, naNkulunkulu ufisa ukuthi bantfu bakhe bakhule kamoya. Akafuni ukuthi sihlale sibantfwana ngakamoya, sincike kulabanye ekutfoleni konke. Kunaloko usinesa ngelivi lakhe, asiceceshele ukuthi sibe ngemaKristu labhadlile, langahlomisa futhi asite labanye. Haleluya. Encwadzini yesibili kuTimothi sahluko 3, livesi le-17 uthi, kuze umuntu waNkulunkulu aphelele, ahlonyiswe ngalokuphelele ekwenteni wonke umsebenzi lomuhle. Kuvuthwa kuKristu kusho kufika ezingeni lapho sewakhele evini, ukhona kwehlukanisa inthando yaNkulunkulu futhi uhlonyiswe ngalokuphelele kwenta tinhloso takhe. Jakobe sahluko 1 livesi le-4 uthi, kodvwa yentani ukuthi kubeketela kucedzele umsebenzi wako, kuze nivuthwe niphelele ningesweli lutho. Lena yinthando yaNkulunkulu nesifiso sakhe ngebantfwana bakhe. KubaseFesu sahluko 4 livesi le-13 lihumusho le-Amplified Classic uthi, kuze sonke sifinyelele ebunyeni bekukholwa nasekuyatini indvodzana yaNkulunkulu, kuze sifike ebudvodzeni lobuphelele, kuphelela kwebuntfu lobungekho ngaphasi kwebutse bekuphelela kwaKristu. Akabongwe uNkulunkulu. Haleluya. Kuvuma. Babe lothandzekako, ngiyabonga livi lakho lelingicondzisako, linginesele kukhula kwakamoya. Ngitinikela kumoya wakho futhi ngemukela kuceceshwa nguwe. Ngati kutsi kuyintsandvo yakho ngami, kutsi ngiphelele futhi ngigcwaliswe ngelwati lolungilo lwentsandvo yakho.
kuyo yonke inhlakanipho nekuconza kwakamoya. Ngiyayifeza inhloso yakho ngempilo yami ngaphandle kokunyunzeleka. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli ngesikhathi sakho. Utawufunza incwadi yesibili kuTimothi isahluko sesithathu ivesi lelishumi nesithupha kuya evesini lelishumi nesikhombisa, lihumusho le-Amplified Classic. Bese-ke ufunza incwadi yaJakobe isahluko sekucala livesi lesine, lihumusho le-NIV. Bese ufunza-ke incwadi kubaseFesu isahluko sesine livesi lelishumi nakunye kuya evesini lelishumi nakuthathu, lihumusho le-New King James Version. Hallelujah. Bese-ke sekuba nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lomuhla-ke kungolesithathu kufundwa incwadi yaJohane isahluko selishumi nakuthathu kuya evesini ngasemlaleli incwadi yaJohane isahluko selishumi nakuthathu livesi lemashumi lamathathu nakunye kuya esahlukweni selishumi nakune, livesi lekucala kuya evesini lelishumi nakune. Kanye-ke nencwadi yemakhosi esibili isahluko semashumi lamabili nakuthathu kuya evesini lemashumi kuya esahlukweni semashumi lamabili nesihlanu. Sekuba nencwadi luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili. Fundza incwadi yaMakho isahluko selishumi nakuthathu livesi lemashumi lamabili nakune kuya evesini lemashumi lamathathu nesikhombisa, kanye nencwadi yaNumeri isahluko semashumi lamathathu nakunye. Ngiyabonga mlaleli ukuthi uthathe lithuba ulalele kusafundwa livi leNkosi. Inkosi ikubusise. Sibonane kulokulandzelako mlaleli.